Rakhi Golden Jubilee ka Kohima Bible College, Nagaland, naduk ka arpo witrik hadu arpo ndriutrik mentau benai November arjar apolai. Kaladan ka jirekhe bekerpang, ya kajing dap sampusnem ka Kohima Bible College, haka high school local ground, haka ni kanang ba Kohima na Nagaland. Kani ka jaka Pule theology, kade ka wei na ke bahek tam, haka ni ka than mi ri India. Kiba puli hang ni, kide kitu ke blayo jingkhot, syaka kamu belai. Kibawan omtang na Nagaland Hendrei kintup yaki khana pule na Meghalaya, Assam, Mizoram, Sikkim, West Bengal, South India, Nepal, Bangladesh, Burma berkiwai de ki jaka kadiru ka jaka badan ki hostel kerpang yaki kintai masenrang kajing pule kadan hadu ka MDiv degree. La sponsor ningkong ya kanika Bible College taka David Nunn Revival Ministry, Texas, USA. U principal benikong kanika jaka hikai Bible de u Reverend nehule angkami. Lasdang ya kanika Bible College house nyam kakanai spa hingga pau. Berkembang kasan spatam kibla graduate ha kanika college kisekri menta omtang hari India Hendrei hakadeng kipertai. Namar kajingwan kajingpang COVID bat baka sorkar kamsha ban yalum lang jingeseng kumta om syamlala ban rakhe ya kajing dap san posnem hau arjar arpo Hendrei layo pendep hakani katayo beradab arjar apolai. Kiladan ki program bapeba pair nakabenta kani ka Golden Jubilee ki bekentup ya ki jingrwai ki testimony ki jing plasyamen sim bat kajing elap ya ka khatin ublei hakapor jan mit. Usyakri utrai na shellong u Reverend bakopa dunai u badai uwe na khana poli barim jong kani ka Bible College ula ai ya kajing elap bai dai ba kajing trai umisem bakhoi baduai ya borok gitu ki berankam ya kajing pertamai kajing im kajing khya kajing pelai wa kajing pesle ka ikhtiar umisem bakhoi ki hajar mur kibrio ki balawan syakani ka Golden Jubilee celebration ke balapoi kerpang ru na silang duriau kilamat ya kajing kerku bajing le phala ublai. I surrender all. I surrender all. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Father God, treasure your hand on these people, the young ones and the old ones, boys and girls, men and women, and let your anointing flow on them. In the name of Jesus, I bind every work of the enemy that's coming up against them. Keman Satan takala dishman aigan tang diktat dugase dagan ke sule bandi dise According to your holy word, the Bible, ta ko thanisna whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven.